Tribunal Constitucional Huasi Kamaykachin Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón Sutiyuqta Provincia Santa Ancash Sulca Suyupi Puljipi Pagananpaj Kay compensación por tiempo de servicio CTS Nisjamanta Ñawpaj Llamkapakuqninman Paymi César Augusto Paredes Macedo Kay sentencia nisqa hispiykamusqa kay runaman sayaspa kay llamkayninmantas yachakun unhuyraykus kikin lluqsikurusqa kartanta churaykuspa watanpas ña lluqsinanpiña tarikuptin paysi llamkasqa kimsa chunka asnin watakuna kay hampina wasipi técnico de mantenimiento hina kayna ña wata llamkaptinpas kay hospitalsi mana CTS nisqa tapakasqachu manam qullqikanchu nispa hinallataq estadupa normas legales kaqpis nichkanman ama qullqita usuchinanpaq Tribunal Wasim yachaykun allinta kay hampina wasi mana CTS qullqita llamkaqninman pagasqanmanta llamkay tukusqanrayku nombrasqa kachkaptinpas chaymi sayarin kay runaman hinaspam kamaykachin chunka punchawpi paganankupaq